Drama khanye, Ibrahim tanah tanah tatal case kami ni drama khanye, kami ni drama khanye. Tong kosong tahun mau BJP ni kunda berkes ni sini kebo kosia. Tak kusang five day. Berasal kemai kene kau oh buku kusang five day. Anjir ni kau ni BJP kunda berkes ni sini kebo ni kosia. Sini kes maros ni ek coba kota cari. Sini kes maros ni ek coba kota cari. Nang kai kiri nang sini boron ni kes ni los hai lah. Ini kami tulis season, ini orang mah kami karena orang mah. Tangai 2 tarik go, sini Tripura Mothani, tinggal, kasi beneficiary sahaja blog, base chairman ni aro soi finance kan. Azarawa BJP I50 ni mafia, blog, 30 jona gathering ni, blog soi relia, airport, ada Tripura Mothani soi ni aborong, blog dama sabak kai buka. Abono protection ekhane chini Tripura Mothani borok botongo da false abono no ini I50 BJP ni gunda bahini rok borok false allegation dioi chini Tripura Mothani 6 jon borok ni against borok FIR loss laika of false allegation no sing tini withdraw khalna bagai sing baidya ongkha Tripura Motha ni gori motha sing sela tai yu to kusung khayaro sing thanabo deputation dika jate a case no immediately eta false allegation a case no withdraw khalna nitun abon chin dabi tongnai te kisa angkai ge chini mongya kami adi blogo BJP I50 guna bahini je maje maje thaimani oborok mathajon nitun te ingkai oborong ni dabi chini je deputation ni o dabi jodi प्रशासन abono immediate action na yangkai jadi आज chini borok no Tripura Mothani adong sangno romnani police bai dong kangkai seng bo chini Tripura Mothani ngai greater movement seng kainani bai dong nai police rok saka seng ro malaika incha seng malaika borok sawo seng abo higher authority pathongnai pathomanya gulo nang kagan rok higher authority kok sadi since kam seng kaina police ni kam seng kaina aku mana kok kiri, nong di mana sembunyi kenaka naiknya, kagos pun deputation kau. I50 BJP gunda bahini against sebab yang saya jangan pernah kes kelihatan, siapa polis pernah pun ibu itu biar pernah pun cek dia, abu tu sengkok selesai,
যদি না ও 24 ঘন্টানি bisingo যদি বর্ণ পুলিশ রম ইয়ান্তে আবনি নেক্সট স্টেপ जों हायर अथरिटी कक्साय जों आबुनि स्टेप लानो 15 नागानो डिप्लोमा थानी साकुटा अनुमान 2,200 बर' थानाव डेपुटी सन्दिना हिंसायलेखा थाइमान उद्देश्य के 2 तारिख ब्लग जे बीजेपी आईपीएफटी एलायंस राय डिप्लोमा थाना क्लेश होंगमोन बेपार कइबे आबन परे थानाव उभय पक्षनि सेफ्टी बुंनोखा आबन बेपारो मत थाने एगेंस्ट जे केस रिजार्व आबो फल्स केस ने बरो विथड्र नबे कालसा मेमोरेंडम सुबि जमा रखै मानता